želi da vam da misao što živi u mom srcu. Misao koji bi da posejem i u vaše srce. Ništa tako ne udara dušu kao ono što dolazi iz srca, od ljubavi. Zauzvrat ne želim ništa više od vašeg osmeha. On je dovoljan. Divno je kada otkrijete da ovaj svet nije savršen, ali u njemu žive divni ljudi. Ljudi sa manama, ljubazni, spontani, nesavršeno savršeni. Ljudi sa vrlinama i slabostima, ljudi koji našim životima daju posebnost, sa kojima osjećamo povezanost, ljudi odani za koje ostajemo zauvek vezani. Tanka i nevidljiva nit koja nas drži jače od bilo čega, nit ljubavi. Dajem svoju misao, punu ljubavi o tim divnim ljudima, nesavršenim i posebnim. Ljudima koji nas bezuslovno vole, bez naknade, bez očekivanja. Posvećujem svoju misao svim ljudima koji nas vole, nesavršeno savršenima, posebnim ljudima, svim ljudima koji su večeras ovde. Dobro večer, hvala. Dobro večer svima, dobrodošli na Večer sa Zojom. Da se zahvalim svima koji ste došli i da se zahvalim Zoji što je došla da nam predstavi svoj rad. Ja ću vam pročitati biografiju Zorice Zoje Mladenović. Rođena je 23. decembra 1969. godine u Beogradu, tačnije u kući u Žarkovu. Preci, otac i majka su iz Šumbule. Objavila je 3 knjige. Prvu knjigu kratkih priča, Priče iz moje glave i sveta oko mene, drugi neobičan roman, Putovanja, i treći roman Plavi kamen koji je ušao u uži izbor za Ninovu nagradu. Pisala je za više sajtova, objavljivali su neke njene priče i pesme, na YouTube kanalima čitali su njene tekstove, na radiju vestima njene aforizme. Njeni aforizmi objavljeni su u ženskoj antologiji aforizama, kao i u knjizi Beograd na bis, koju je izdao Radio Beograd za godišnjicu. Na društvenim mrežama čitana je i praćena, i aktivna, veoma. PR inkluzivnog udruženja Živi svoj san i njihov novinar. Napustila je Beograd i sada živi u Suvom Dolu, gde je pronašla ljubav i sreću. Sada je seljanka, ali i dalje piše, kako ona kaže za sebe. Ja moram da kažem da sam Zoju upoznala baš ovde u Kulturnom centru, jer ona posećuje sva kulturna dešavanja. I moram da se zahvalim ovako javno na promociju kulturnih dešavanja i njoj, njenoj ljubavi i sreći, da nazvamo tako. Hvala. Tako da hvala na tome, hvala na promovisanju i našeg lepog kraja, seoske lepote i na svu sreću. Eto, dobrodošli još jednom i sigurno sam da ćete uživati. Hvala, Ena. Dobro večer, dragi poštovani gosti. Hvala što ste došli na promociju Zojine književnog stvaralaštva. Nadam se da ćemo se lepo družiti. Ja i Zoja smo se upoznali još 2017. godine na sajmu knjiga u Beogradu. Tada je napisala svoju prvu knjigu, Priče iz moje glave i sveta oko mene. Knjiga je veoma zanimljiva. Pročitat ću vam deo jednog mišljenja o knjizi. Zojine priče, iskrene, duhovite, potpuno istinite, dodiruju dušu, crtaju nam svima osmehe i suze. Priče koje se pročitaju u jednom dahu, a ostaju da se čuvaju u srcu.